tuk chu nom le vekule Vawiin hi April tha a nin nung ber alo ni ta a Pathian min hruaina a lom thui soyang u Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu ka thiam lo ti kan ngai thla ho le do na lalpa nen kan in pol na ta na kan lo mang le theu do nia Exodus bungthum chang som le pakhat thu hi lo ngai thla ila tin Moses chuan Pathian hne na kei Faro hne na kala Israel thla te ai kupta ramata zuk hroi chok tu atan chuan tunge mo kani le ati a lalpana thu malsom ro se amen he Bible thu hian chakna min pe thina ni kanuna hian karin phak lo thilte ka be se ngam lo thilte makkati thilte katong ve thina Pathian rong bol le rin na ke pe hi thil na mai anilo lalpan ama zui tu le arong bol tu ramin ko hian mi hring lama indu khop lo na te tling lo in ti na te ma ni in sit na te feeling of inadequacy an tianga hi neya ol em mai ani Moses po khan chu tiang chu alo experience ve to ani Israel mi puite ai kupta salakum zali vel zet an tan nu khan arei tok to a nam tlem le te tak chu lalpan an sal ta na ta roi chu aduani chumi ko nga chon lalpan Moses ko wa Moses chon aphana sa hle maya chon lam rang rang a siama aphat na le a chon lam siam te khadot atel lem lo ama mi mal ni na dik tak te po ania achak lo na le atlin lo na lai zel kha ama Moses kha ain muwa chuwangin lalpan ako po in makatia a oilo hil zokani lalpa ko na achan dan chu kan riat kha kan share to a ke Faro hne na kala Israel la tha te ai kupta ramata zuk hroi chok tu tan chun tunge mo kani le enga nge mo ke te dai chuminan ko le ati wang maya ama lamain mutling lawa omje chu Moses khan Israel fa te Faro hne na ta an saltan na atanga hroi chok tur chuan ka thiam lo ka ti chi ni velo ke ti chi rola ni lo ve ti na ani ama ero chu Moses chan chin kalzel kan enero chuan thil chiang tak kan mu chu lalpan min ko hian ma ni lam eng ma lo nia kan in hriat na hen eng kim lalpa min bel tira min ko tlat to chuan in nga nan kan lo mang tak thina lo ni vena hian nang po imi mal nun han in ngai to la bring lama chuan clean lo na fel lo na chak lo na engamo kan nei thlo thina ni chuti chunga Pathian in min ei lo thin te hi amak em mai ani ma ni lam hi chu lowin en vak tur helo ni lo tu ma hin te tling kan om miau si lawa visual vek kan nia Pathian thuin mi fel tak reng anom lo pakhat te ma anom lo ati te jinga mi kha kan nia chuwang chuan Pathian fa te Krista thishana lalpa ta ni le tura le te hian lalpa na hi khongai na ni ti kan hriata kan chiana kan thoa kan ngai vena kan in man po he poimo ni ka thiam lo ka ti chi ni lo ti ngot tur ni lo ka thiam lo ka zelo ka ti chi ni velo ti mai lovin kan hena lalpa zel don ti hria in kan thinlung tak zeta kan in pek chuan lalpan mual phovin min siam don lova lalpan min tran puin kan hena zel don ani ti min tiam ani kha khovel chuan qualification hi ada puimo thei khop maya lalpai ro chuan mi in pe atanarin tur mi azongani kan chuan lam nei thin te hlipin dik takanungin lalpa rong bolila ka thiam lo ti mai lovin in petop phot mayang o
min siam tu hian min man na tur hi chu a mai lowang ti hi kan rin ngam a poimo a pathian kuta tluk lu phot hi thil poimo masani ti i hre le te ang lalpana thu kan zatan mal som ro se amen i tong ta yang u lalpa chunung ber min mangai tu tukina damte in min kai thovin april tha a nin nung ber minan hroi kai le hi kan lo malom thu kan soyani tukina hian lalpa devotion toy te mangin ka thiam lo ti tong komon tak mai thupuya mangin I thu kan lo zir ho le ta a he thu mangin mi te min pol zi le la kan hena thu sei leng che min sadnam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen lom le vekule